Titiang saking kelompok kalih kelas 11 MIPA ka pertama jagi makayang Kidung Dewa Yatnya. Titiang mewasta ni Putu Cahaya Tania nomor absen ulu likur. Titiang mewasta Kadek Darmawan nomor absen 15. Gede banget. Titiang mewasta ni Made Winda Diani nomor absen 6 likur. Titiang mewasta Desa Kuta Gunaryanti nomor absen 6. Titiang mewasta Dewa Ayurista Ristianti nomor absen kutus. Titiang mewasta Loh Putus Sukma Patra Utami nomor absen Pele Putus. Titiang mewasta Belarasa Aliani nomor absen 4. Inggih, wantah sapunika Kidung Dewa Yatnya sani kebaktayang oleh kelompok Titiang matur suksema. Om Santi 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 Om.